Da, Ghost opet dolazi. Haneviken joined the chat. Pozdrav i dobrodošli na kanal Haleri. Anime skinovi, povrata Ghosta, novo oružje i još dosta zanimljivih stvari. Da, danas ćemo pričati o novim stvarima koje dolaze u sezoni 11. Napomena, u ovom videu nisu navedene sve stvari koje dolaze ili se mijenjaju, već samo ono što smo mi smatrali zanimljivim. Hvala. Sezona počinje 14.10. u 2 sata poslije ponoći, dok update dolazi već sutra, 12.10. Teško je odrediti sa čime započeti, ali kada sam već spomenuo skinove, onda ću s njima i krenuti. Rekao sam anime skinovi. Možda pretjerujem. Ili ne. Na pitanje jednog obožavatelja Call of Duty Mobile koji je pitao kada će izaći anime skinovi, Call of Duty je odgovorio da nisu čudovišta da ubace anime skinove. Ajde budimo realni, sa čime biste vi usporedili ove skinove? Uglavnom, tema ove sezone će biti proslava prve godine od izlaska igrice i Noć vještica ili po engleskom Halloween. Što se tiče Halloweena, dolazi već spomenuta ikona bez koje je Halloween nemoguće zamisliti. Ghost. Osim Ghosta, velika je mogućnost da se vrati AK-47 Pumpkinhead. Spomenut je i takozvani Halloween event na kojem ćemo vjerojatno ispunjavanjem različitih challenge-a dobivati in-game nagrade. Osim in-game nagrada, moći ćete dobiti i prave, materijalne nagrade. Povodom godišnjice moći ćete u giveawayu osvojiti mobitele i razne brutalne nagrade koje nisu navedene. Dolaze nove puške, a znamo za dvije. Prva koju ćemo spomenuti je snajper pod nazivom ENA-45 i izgleda ovako. Svaki drugi metak ove puške koji je ispaljen na isto mjesto gdje i prethodni metak će raditi eksploziju. Ovo će biti prva primary puška koja radi eksplozije. Druga puška je Fennec SMG, a njezin ćemo izgled predstaviti pa pogledajte. Što se tiče multiplayera, velika novost je da dolazi nova mapa po imenu King, koja nam izgledom dosta sliči Killhouse-u, a na njoj će se moći igrati 1v1 duel i 2v2 gunfight. Dolazi i Akimbo sistem s kojim ćete moći igrati s dvije puške ili pištolja odjednom. Na primjer, u svakoj ruci imate po jedan pištolj, ali nećete moći ciljati. Novi mod koji ćemo zaigrati je Cranked mod u kojem ćete imati timer koji odbrojava vrijeme kada ćete eksplodirati. Vaš cilj je ubijati i asistirati killove i tako usporavati taj timer. Izdvojit ću još dva nova operator skilla za multiplayer, a to su senzor otkucaja srca koji prikazuje informacije protivnika koji su blizu vas i balistički štit koji vas štiti od neprijateljskog oružja i ima ugrađen automatski pištolj s kojim možete pucati na neprijatelje prilikom korištenja štita. Prelazimo na Battle Royale. Najveća stvar koja dolazi je nova mapa, Alcatraz. Osim mape, na Battle Royale stiže i noćni mod, što znači da ćemo sljedeće sezone moći igrati meč po mraku. Osim nove mape i noćnog moda, na Battle Royale neće biti ništa novije, ali budimo iskreni što će nam više od ovoga za jedan update. I još neke sitnice koje nastupaju od sljedeće sezone, zadnja su stvar koju ću spomenuti u ovom videu. Automatsko izbjegavanje prepreka za vozila u Battle Royale. FHJ-18 će sada pucati bez lokanja na metu, što znači da ćete sada s njime moći pucati i na ljude. Transform Shield više neće osljepljivati protivnike, već će im raditi damage i usporavati ih. To bi bilo to. Vjerojatno smo dosta stvari izostavili, ali kao što smo rekli smatramo da su najbitnije stvari nabrojane. Nadam se da ste uživali i ako jeste, puno bi nam značilo da lajkate i subscribe-ate se, jer bi nam to značilo kao podrška za nastavak snimanja. Hvala na pažnji i pozdrav!